Pemirsa, tios ngelimbakang budaya seni ukiran melakar saking taru ring Bali, taler sida kelimbakang ring baga industri, mangda sida ngasilang jinah. Silih tunggil lakaran kerajinan sane katah keanggen kramotur kokoh inggih punika soroh taru leci. Kerajinan ukiran kayu pinaki silih tunggil usaha industri kecil sane ngembasang makudang-kudang soroh ukiran sane nyihnayang budaya karipan lokal tur tetamian leluhure sane patut kalestariang oleh penglangtur bangsa. Rau mangkin makarya kerajinan inucap kantun nganggen pengutik kampak miwah piranti tradisional tiosan. Melarapan ngangge bahan dasar ring sajroning ngaryanin ukiran kayu inucap ngangge soroh taru leci sane kekantenang kokoh. Taru leci pinaka soroh taru raos saking Tiongkok tur sida tumbuh ring Indonesia. Bali pinaka silih tunggil widangan sane akeh kepanggih mentik taru leci pamekas ring Kabupaten Gianyar. Jarang nyane sida kaanggen dasar ukiran kayu. Tios punika taru leci saha maduwe potensi industri antuk ngasilang jina tur produk bermutu tinggi. Kalau pahatan karena kayu leci itu keras, kuat, nggak mudah untuk rapuh atau dimakan rayap. Berapa lama panennya Kalau saya yakin ini sampai ratusan tahun kok kalau kayu lecinya. Ngawigunayang taru leci anggen bahan dasar ukiran kayu sidang wantu nincapang ekonomi Bali melarapan kerajinan seni ukir saha namiang seni ukiran Bali majeng para yuwanani. Bunga Widrayani, Bali TV.